Kuli pibro dan por ngene pe ina ginong komen ya Preston tensong hadin ba Presiden jongka VPP Youth Wings Ukraine ba marbut khar Ukraine ya ba Preston tensong ba ulei shaka konstituensi jong daka helikopter hadin kajingja yap breu harngan hadu sangot kito shing system dem tapai ka tongene pe ina ki komen syapang ba Preston tensong Upen bit man ka sansnem ki bit ru man ka sansnem. Ngamla ban klet ya ki kentin u deputy chief minister lada ngayo i basnyu ka surong asnya kumban mi snyu. Syai on yo i rian ba prestun bun ba kabar ya kapu. Long live VPP next la job bay upra. Baishna surok harngan dangduna pisa badang syutin nyoba roni daki krur. Uprestun ula kemi dan titang ya usnyu pun mi no kumba ula dep kran syakman. Leran banong kane kade konstitusi jong uba prestun. Tang baklem der. Porliur iman badum palat prestun umjule isnong. Kok tun udon jing dai bat iksoite un kuslaida yu kale kawan. Kini kibriu NPP kilanun ega jinglong bat jing im dekar takadau kim don joping kidon tang daka masih. Syai on kendit benriu day dalak poi ke matliu kumun sa kendit benriu om mentosyum. MLA ba komik tambat babang niat ba day imadu pestun hang nete madu lasnya kumban mi snyo. Kisha penbit man ka sansnem kibit ru baro sansnem. Kadai ken lal karbit lut kito kibrit jong ka helikopter ya snyo adu ban selen sendan. Le syukum no haba ki peba penus lagi jimentoi te na madu. Good ba hadu mentaki sngi don ki he ki han kran spangkan e jingja. Preston ju wan shapen uslamo wan tang chisin sansnem. Ki he MPP he UDP bunsin ki syaiong bai ki banabar omre ban nuklar. Madu ju le snong repi namar bating yo hab syarian. Do kerwai no ya Preston selen he do tanggat hok kesyukur ya pai babli du e yala ka jing im nang ne syakman perkat no benur sela setang da haupra don jing kermen mo ulai da ka drum pi imam bisa pai ba ki pelut bantit brew kaseng MPP man usnam kuno pai ba ngisnyu lamit katit MA te don Porsche e ban pe jing ma ki pai ba dong Preston VPP Marsin Job na yo si yang nampan ursla madu pan sakut deputy chief minister sa madu por kongres hanu menta pat yo promotion kadai kumba ong mapiba 100% da umpe iya kebadan ke partai ini kibarit kiriya te syujung jarbe pendit man kasan snam ningu bro man kasan snam karyat ru Yasha ya ke NPP te Warlior madu unjuli snong hero nama ba iting mens dia tanya perlok kubesbun